لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام الطائعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. In mahuli niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Puas din hasanglit iban puji patuhan na to Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Hitukbal sing kita niyo in sa taud-taud pagsarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan sim mga kanikmat-nikmatan. Amu in masi-masi yari iyanughara kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In labi aula na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo halawm sin lasig, iban sin kasay, yari im pangumulan kato taniyo, yari kita niyo halawm sin pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imman jari niya mga umat Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kahalan si manu siya harabaw sin dunya ini. Dain ha waktu pa waktu. In pagpinda-pinda sin kahalan si manu siya. In karyasali si manu siya, malasag makasay, lumam. In karya salisin manusia, mabata maglalaas. In karya salisin tao yaon in kawasa, yaon in pagdaya, yaon kanya katan, tang suun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahakad dunya, bihato in kahalan sin, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kahalan sin manusia ababaw sin dunya, day na sabab yaong mga umat Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa kita niyo pangadjian dengan hadis sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Labi aula hakahalan sin kita niyo bangsa muslimin yari kita niyo ahuling zaman sin ummat sin panghu nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Walidhalika in agisim mga ulama nato rahmatullah. In hadis thabutun nato ini dain ha mga hadis patut nato ingatun. In ahkam dun halawm niya iban sin ma'na niya iban bang unu impatut panindog simbang sabar iman dun hayni halawm sin hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam al hadith alladhi rawahu Muslim amun ke riwayat sin Imam Muslim halawm sin hadith niya qala bada al Islam qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bada al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghurabai. Wa hadha riwayat Muslim wa fi riwayat al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala والإمام الترمذي وكذلك الإمام الآجري في الشريعة إن أغيس النبي صلى الله عليه وسلم
innal Islam bada'a ghariban wa fi riwayatin wa sawfa ya'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba qila manil ghuraba ya Rasulullah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu al-imam Ahmad qala an-nuzza'u min al-qaba'il wa hadha hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa fi riwayatin qala inagis an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manil ghuraba nung si mga sahabat manil ghuraba qala alladhina yafirruna bidinihim min al-fitan wa fi riwayatin ukhra min hadith alladhi rawahu al-imam at-Tirmidhi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhina yuslihuna anfusahum idha fasada an-nas wa fi riwayatin alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hadithin hadith din ha mga makajawab sin hal simbang sabar iman amo innang gagayong ha kitabiban sin Qur'an kitabiban sin sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakahalan sin jimatu bang aun waktu in bar iman biakatu tanim labi aulah puas makadungog din ha mga amoin kadungugan niya din ha kaulamaan makaiyan siya may tabihainin taudsin hal simbang sabar iman hauling zaman namin di majatu-kato tanuin may tabihainin hal sin amin kahalan na to bar iman ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mga umat Islam bang kita niyo magbalik pa pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas niya na inisiyabun hadithin Anas ibn Malik radiyallahu anhu amin kariwayat sin Imam Muslim damikyan kariwayat sin Ibn Umar radiyallahu anhu kariwayat day sabsin Abu Hurairah amin yaun halawm sin mga hadis sahih law sin mga ulama in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bada al-islamu ghariban timagna in agama Islam law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam timagna in agama Islam gharib bago siya katan manusia hawak tu timurun in agama Islam azaman sin panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kiya baguhan katanin manusia azaman yad sampai nasabot halam sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala qala aja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab law na in Muhammad dimatu amo in nangaku siya in Tuhan ang buok da in taud sin Tuhan na to yariha law sin makkain hinangun ni hambok da in Tuhan inna hadha la shay'un ujab tan tutud lang yung parkala ini parkala makaajay baw kiya baguhanin manusia law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam timagna in agama Islam gharib kiya baguhan in katan manusia wa sayaudu ghariban kama bada long sin Rasul amuin sungda siya magbalik long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sungda siya magbalik pa amu ini nasil niya hapag datong niya amuin piag inu-inuhan si manusia hawak to di matungin agama Islam wa sawfa yaudu ghariban sungda siya magbalik kabaguhan magbalik manusia sin agama Islamin long sin mga ulama na to rahmatullah al-Islam marahil aw marhala sin agama المرحلة الأولى مرحلة الغربة والمرحلة النهاية الأخيرة مرحلة الغربة وبينهما مرحلة كان الإسلام رايته خفاقة ها إن آغم إسلام توي مرحلة panagnan bago kabaguhan ni manusia marhala amin haynapusan amin sin agama Islam magbalik siya pag inu-inuhan magbalik si manusia in haantara sin dua marhala ini in kaunan sin agama Islam na marintas siya ajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat amin hawaktu amu inna marinta in agama Islam ba'da al-hijrah hapu asin pag hijrah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawaktu iukab sin Allah subhanahu wa ta'ala in Madina na nakapaghijrah naglaynin Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai naawnin dawla Islamia sampai kimusug kiya pamarintahan nilang katansin aming dawla, aming mga makusog na kauna yadto. In yadto hajaman sin mga sahabat, ittifaqin mga ulama. In yadto jaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai maun pa jaman sin Umar radiyallahu anhu. Doon hayni, in agama Islam, tibuok siya na marinta, kiya pa marintahan ng katan. Amo in duga ing bang sa iban sin duga ing agama. Sumagawa hapu asin, amo in khilafa sin Umar radiyallahu anhu, doon hayni timag na in ghurba. Walidhalik in hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam,
amin hadith hajjatul wada, hadithin Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Aminin hadith, amuin biyay tak tiyugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kahalan amuin jumat wa huling zaman. Amuin kia saksian na tu yari kita nuwihau. Hangkan ni manusia, in mga sila beriman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaun halaum sin pamanduk sin Qur'an ban sin sunnah. Di sila mainu-inu sin hal na tu biyau. Sabab sin bakas na siya. Biyaway tak sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawaktu ini law sin mga ulama rahimahullah ta'ala radiyallahu anhum. In mga sahabat, tagnaan na yung mga sahabat. In hadithin Rasul, amin hadithin Irbad ibn Sariyah. Amin labi hanggatus nga ibu sahabat. Amin nakaagada hajjatul wada' ito. Amin simaksi simpaghaji sin Rasul. Sabab dun haynin Rasul mataud mga syari'a, mga hipamin niya umat niya ini. Dahin ha mga nasabot dito, amunin hadithin. Inagisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daran na to na pagkadunguan ng mga kaulamaan sin kita ni. Agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadithin Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. In hadith ini mga umat Islam, hadith ya amuin kauwatan in bang aun waktu in mga palsualan di majatu halong sin pangasubusin amuin may ta biharin hal nat unin sabab niya may ta in umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin di siya maaun in paghambok dun hay ni may ta naaun in pagpulakkan natin unin sabab hangkanin mga sila wayrun wa'i amuin wala nila na abot in pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dun hayni maaunin susunan nila mga kaulamaan. Ang panalong niya nagtatao din guru, ang panakita na pulakkan. In mga ini mga umat Islam di nato ini kapaggangan. Hadhihi min alamatis saa, din alamat sin amin qiyamah. Amin jumatu siya umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadith sahih, amin hadith iftiraqul umam. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith rawahu Abu Dawud ibn Sinkayban an ulama. وقد أيضا أورده الإمام الآجري في الشريعة دميكن الإمام الآجري تيبن حديث الغرباء هلوم سن كتابنا الغرباء الإمام أبو بكر الآجري أمن نوابت سيها تهون تونغتس كأنمان إن كوابت سن إمامين إذن متقدم علماء سن كتاني تيبن حديث أمن صاحب الشريعة أمن الإمام الآجري أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى أون كتابنا غرباء كتاب الغرباء كان إمام الآجري tipun niya katanin riwayat sin hadith labi hangpu tagwalu sahabat mga kulat na lupa inturo kami diyakan ng sin hadith amin nasabot takaina bada al-islamu ghariban timagna in agama islam piyag inu-inuhan wa sayaudu ghariban sungda siya magbalik pag inu-inuhan si manusi hazaman sin kita nubiha mga umat islam kaya na naman natubang biya di imanu siya hazaman sin kita ni bang musabbutan sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun bisara sin mga ulama in siyabut mo. Bukun bisara bang hisibang aun waktu ayat sin Allah Ta'ala. Kabaguhan ng taulong niya bago na isang. Ang pakudiyungog. Hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siyabut na to. Amunay ning baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasayaudu ghariban. Sungda siya magbalik. Pag inu-inuhan magbalikin agama Islam. Hangkan hadith na sabot sin Irbad ibn Sariyah. Law niya fa innahu mayyash minkum. Mayyash minkum law sin Rasul. Wa fi riwayatin ba'di. Isiyu-siyu o kamu mga kasahabatan. Isiyu-siyu dahin kaniyo. In mabuhi humaba in pangumulan. Umabot pahuling zaman. Fasayara ikhtilafan kathira. Sung niyara kamattanan. Sung niyara kajamanan. Kakitaan in pag amin ikhtilaf. In pagtungkakali. In pagbidda-bidda sin umat ko. Ada hadis sin Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dun hayni. Kaannahum qalu belum sin rawi. Insa kaula-ula bi'alaw na yung mga sahabat imyan siya, Ya Rasulallah, malhal, unin hinangun na mo bang kami iyabutan sin waktu yadto? Jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaykum bisunnati, wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdathatil umur. In hadith ni mga umat Islam, amu ini imbanda sin Rasul katok tani. Sabab ha waktu biyayta niya in ma'aun, iftarakatil yahudu, napulakkan at mga agama Yahudi ila sintani wa
sab'un, na amin napulak kanat sila mong pa, kapituan tagdua, tumpukan. Ila sintain wa sab'in. Damikyan iftarakatin nasara ila, damikyan, sintain wa sab'in. Kapituan tagdua tumpukan. Long sin Rasul, wasataftariku ummati ila thalasin wa sab'ina firqa. Wa fi riwayatin ila sintain wa sab'ina firqa. Depende sa riwayat sin hadith. Sung dalong sin Rasul, mapulak ka natin umat ko pakapituan tagto tumpukan. Amin ni mga bukon sinibisara sin mga ulama amin kiyawa dit bukon hadith sin Rasul bang natulawakon iniftirakul umam amin hadith ini katan mag-atap siban sin hadith giwa sin mga ulama ha ayat sin Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Adi ayat sin Allah Ta'ala, o kamu mga ipon ko, i'tasimu gayunggung kamu halubid sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'tasimu bihablillahi jami'an katan kamu wala tafarraqu, ayaw kamu magpulak kanat doon. Law sin mga ulama rahmatullah biya sin sa kaula-ula runhayni biyay ta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sin hasusungun in kusog sin fitna jumato haantara sin mga ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala asal jumato siya day nga sabab yung biyay taan na kita ni unin uwat niya indi kita niyo papabutasan amuin papanggayunggungun kita ni halubid sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hablullah lang sin mga ulama rahmatullah qila al-Islam atafsir niya Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa qad fassarahu Sa'id ibn Jubair dan mga ulama tabi'in murid ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala in amuin hablullah amunain la ilaha illallah yani tauhid amin panauhid sawasa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idan dunhay ni mga umat Islam nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapulak ka natin ummatin maawun impag tungkakali amin si matukatuin nah dungugun mo kaibanan biyadto sumagawa in ubat niya biyay ta na sin Rasul qala fa alaykum bisunnati bang jimatuna in waktu yadto long sin Rasul ang mga sahabat imbanda ko kanyo alaykum bisunnati ibut kanyo gayunggung tuod kamo doon na sunnat ko iwan sunnat sin mga khulafa'ur rasyidin long sin mga ulama rahmatullah lamud na rito yung kasahabatan katan hadith al-marfu kan Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala ashabi kan nujum ayyu maqtadaytum ihtadaytum. Nah, in ashabi kan Ibn Mas'ud mawqufin amin atharin law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kasahabatan ko biya silayni sa parati bituon pantuk sing kamu sababin pantuk sing mga taon na kauna rin kato taniw bituon wa bin najmi hum yahtadun amin bituon aturun nila sibu day maglalaw di man si maggigimba impantok nila katan bituon long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum in sahabat ko biya sila ini sa parati bituon nah hisiyu-siyu day kanilay ni in iyupihan niyo in iyagad niyo hapag agama ihtadaytum makabuntul kamu maun pa kahidayatan kamu maun pa ang siratal mustaqim. Idan dun hayni long sin Rasul fa alaykum bisunnati ibut gayunggong tud kama sunnat hangkanin hadithin hadith hawaktu amin huling zaman hambuk din ha mga sahabat himabaim pangumulan niya amunain Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Anas ibn Malik din ha mga muammarin amuin din ha mga sahabat himabaim pangumulan Anas ibn Malik hinapusan sin amun kabuhi niya zara Basra nakabisita si harap madtupa Iraq qala falamma raja'a in hadithin sa insanad ni makusub in athar qala falamma zarahu Muhammad ibn Shihab az-Zuhri jabalun min jibal al-hifz dain mga ulama tabi'in Muhammad ibn Shihab az-Zuhri dan mga rawi sin hadith ulama kapangandulan sin kita ni tabi'in dakula hawaktu siya nakabisita kan Anas ibn Malik wa huwa yabki timang sin Anas ibn Malik ba'da ruju'ihi min al-Basra hawaktu siya nakauwi din nga Basra qala ma yubkika ya Aba Hamza law sin Muhammad ibn Shihab az-Zuhri kan Anas ibn Malik ma yubkika ya Aba Hamza unulong ning kiyatangisan mo yakaw Aba Hamza kunya sin Anas ibn Malik qala sya'artu bil ghurba nakana nama ko ghurba bago nakatan qala wa ma dhaka ya Aba Hamza unulong ning kita mo dito wa ma alladhi tunkir unulong ngamin ingkar mo kita mo dito Basra qala ma ra'aytu wayru unalong niya kita ako amun magsali
لما كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا أنكم تصلون جميعا وفي رواية إلا النداء الله أكبر لو سن أنس بن مالك وقت سنة كبيسي تفعيرا ويرون لو نكيتاكم مغسلي دكما هزمن نمو إبن سن رسول إبن سن mga sahabat إبن سن زمن نيوبياون malain kani sabing kamu magsambahayan hapu asyatu ghayyartum wa baddaltum aduga ing riwayat illan nida malain kan amura kumanin wala na pindain adhan imbang masjid po asyatu na pinda kataan hazaman sin Anas bin Malik radhiyallahu anhu na mauno ni na zaman na to ini mga umat Islam in hadithin rasul din ha mga mu'jizat sin rasul amin hadith di matukato bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada timag na inagama Islam piag inu-inuhan siya sungda siya magbalik maong painasil niya pag inu-inuhan da si manu siya walidhalika sampay na sabot hadith al-mutamassiku ala dinihi ahuling zaman ingi magayunggong ha agama niya ha Qur'ani ban sin sunnah in halal kaniya halal wal haramu indahu haram kal qabidi ala al-jamra biasin imuuli na bagakayon bugat niya nah jumatu ini sa mga umat Islam in hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun sini haditha min bisarawirun jatuhannya in Rasul sallallahu alaihi wasallam amu inin dain ha mu'jizat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam walidhalika yung mga sahabat hadithin Irbad ibn Sariya taadjabu bi din kaagini amin hal amin maawnin pagpulak kanat hangkan law sin Rasul fa alaikum bi sunnatin gayunggong tuod ka masunnat ko wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di gayunggong kamo hasunnat si mga khalifa po asko ibang mga kasahabatan na po asko wa iyyakum wa muhdathatil umur iban hali kamo iyyakum adi din ha mga inzar sin Rasul piya pahalli kita ni sin Rasul hali tuod kamo wa muhdathatil umur ha mga kakahinang bago amin wayruun jimat wa zaman sin Rasul iban sin mga kasahabatan niya fa inna kulla muhdathatin bid'ah law sin Rasul sabab ingkatan sinhinang bago agama minsan pabiya din lingkat niya bang wayroon tindugan niya dalil amin yung magproblema kita ni mga umat Islam jukup na yung agama na to walidhalika papanawsin kita ni walillahi alhamdu doon kita ni miyamagad haamuin hal sin mga sahabat ridwanullahi alaihim amin kahalan sin guraba kila wa manil guraba ya Rasulullah amin hadith ito law sin Rasul tuba lil guraba kalimat tuba law sin mga ulama duay makna niya ahlus sunnah wal jamaa tuba yani al-jannah liqawlihi ta'ala tuba lahum husna ma'ab yani kinayatun ala dukhulil jannah tuba bimakna kasulgaan ha mga sila ghuraba ha mga sila amuin tao gimagayunggong hamin sunnat sin Rasul amuin ha waktu jimatu piyag inu-inuhan na nagbalikin agama Islam sila na iniin jimakpat lang sin Rasul kila tuba na sabot hadith sajaratun fil jannah amun kahoy halaw sin sulga inlaggo sin kahoy ni nam yasirur rakibu tahtahu 50 aman wa fi riwayatan 100 sana la yaqta'u dhillah di niya ma untas sin laggo sin namin lambong sin kahoy min tuba tiyataga maha mga sila guraba idan dun hay ni mga umat Islam hisim mga guraba sa babazaman na tubiyaun agading katan naggugulal sila sin guraba kumawa sinamuin bansag law sin Rasul tuba lil ghuraba amin imbintu kami ni buku aun nabiyaway ta sin Rasul 5 riwayat hadith na may ta'si qala impanagnaan riwayat sin hadisin ibn Umar radhiyallahu anhu ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nuzza'u minal qaba'il amit impanagnaan sin ghuraba قال الغرباء النزاع من القبائل وقت سنة. قال من الغرباء يا رسول الله قال النزاع من القبائل النزاع من القبائل لو سمع علماء الذي ينزع من كل قبيلة وتجمع في مكان واحد فرارا بدينهم من الفتن amin nahambuk sila katan hapang gayunggong ha Qur'an iban sin sunnah natipun sila tukatanin nakatipun kanila bukun din na sabab sin bangsa bukun din ha sabab sin magsali sumagawa din ha pagbayuk pagbugbog sin Qur'an ibn sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nuzza in hikarwani law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amunain alladhina yuslihuna idha fasada an-nas law sin Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullah
In Imam Ibn Rajab ding mga sarayaw-rayaw risala siulat niya. In Imam Ibn Rajab al-Hanbali amo ning kitab Kasful Kurba fi wasfi ahli al-ghurba. Kitab sin Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. In kitab ini hawaktu siyabut sin Imam Ibn Rajab biya singki kita nin kahala namin jima jatuh katuk biya amo in pagbidda-bidda na to di magsulutan. Siyabut sin Imam Ibn Rajab dun hay ni dun hay nilang alladhina yuslihuna. Sila na yadto im mga ummat sin Rasul. Amo in dayaun nila in ginhawabaran nila. Idha fasada nasu. Law sin Imam Ibn Rajab al-fasad al-ma'niyu fi hadha al-hadith al-inhirafat al-kathira fi al-i'tiqadat. Amuin mataud siha hapapanaw hatungod sin pag-akida ini. Amuin mga hinang bago hapag-akida fa Allah Ta'ala. Amin maksud din hunay ni idha fasadan nas apabila kumangi nain kamatauran manusia. Ado ang riwayat sin hadith manil ghuraba ya Rasulullah qala alladhina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Amo yung mga sila ummat kulong sin Rasul dayaon nila magbalik balikon nila magbaliking kaaunan in kahalan sin ummat ko amo yung mga sunnat amo yung kiyatinggalan na amo yung kiyangi sin kaymanan ummat ko dayaon nila magbaliking mga manusia pabalikon mo papanggayunggong sin Qur'an sin hadith. Idan doon hay ni mga umat Islam in kita niyo yari biyaon amun yari kita niyo hauling zaman ittifaqin mga ulama rahmatullahi alaihim amin ulama ahlus sunnah miya magada papanaw si mga salaf in kita niyo yamurru fil marhalatil akhirah yari kita niyo ha marhala amun hinapusan sin agama Islam amun inut-inut na nagbalik amun pag inu-inuhanin agama sin Allah Ta'ala bang musabbutan ni manusia sin Qur'ani ban sin hadith yarin Qur'an yarin dalil alaw sin hadith sin Rasul kabaguhan nin tao karib hakata amunin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangkanin ubat niya mga umat Islam siyabot sin mga ulama na to amo na imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at tamassuku amo na impanggayunggong asunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iman panggayunggong habakkas sin mga kasahabatan ridwanullahi alaihi amo ito sabab sin amo yadto imbita sin Rasul alaikum bisunnati fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajid kutkutaniw gayunggong kamuhugot kutkutaniw sing kutkut bugang ang kutkut bugang bangaka to abasa na to amin pinakamahugot amin mahugot na kutkut bang kutkut mo sin bugang asal mahunit yung maklus amin law sin mga ulama dalilun ala shiddati tamus at tamassuk amin kusog sin panggayunggong sabab may tayo sabab sin kusog sin fitna walidhalika hadith Salman al-Farisi radiyallahu anhu iban sin kaiban ng ulama Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu hawak to nasabbot nilain fitna nagmudakara sila nasabbutin fitna law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu sayakunu fitanun kaqita'il laylil mudhlim Allah bunal tuod lang sin Rasul ahuling zaman jumatuin fitna biya siya sin tigidlum sin amin dum tigidlum bitu-bitu wayrun anabun musawa saya kitaon lindum sin amin fitna jumatu ahuling zaman na law sin mga ulama na to bakas na hindi biyaway kakato walillahi alhamd alhamdulillah imang hadith bayni bang na to amin kadungugan gumaanin parasahan na to in kita nyo nang gagayunggong ha Qur'ani ban sin hadith mahmamisang pabiadin in taud sinamin kimuntara in taud sinamin simigpit kato masimasim panggayunggong na to sabab sin kiyaryaway ta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asal maawnin hurba amoy nahuling zaman bangkaw gimagayunggong ha Qur'ani ban sin sunna kal qabidi ala al jamra biya kaw sin imo uli na baga kayong bugat niya sampay in imam din ha mga hambuk din na khalifa sin Rasul nasabot si mga ulama na to akisa bukun hat amuin kuntara mo amin nagwa bukun sampay inhalaw simbay mo kuntara mo Allahu Akbar Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala dinha khalifa amuin Umar ibn Adil dakula Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu fi akhir umrihi wa huwa mutamassikun ala al-kitab was sunnah wa ala athar as-sahaba amin nanggagayunggong nga Qur'ani ban sin sunnah sampai bang aud waktu
mangduaain asawa iban si mga anak niya lom. Kala Allahumma arihna minka. Faqala amin. Allah. Umar ibn Abdul Aziz. Amun dain ha mga khalifa adil. Panubo apu sin Umar. Demikian harap Rasul sallallahu alaihi wasallam sin. Hawaktu amun huling zaman sin kabuhi niya panggayunggong hapangagad niya ha Qur'an iban sin sunnah iban amuin papanaw sin mga sahabat sampain asawa niya lumbay bang waktu magdua iban sin mga anak niya ya Allah papahali-hali kami dengan Umar ibn Abdul Aziz faqala amin mamung si amin ya nah idhuni azaman nato ini mga umat Islam hangkan dunhay niya mga hadith kadungugan nato bihin amun yaun nabiyay ta sin Rasul tiyugila kato taniw gumaanin hal sin kita ni hapang gayunggong ha Qur'an iban sin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun dun haynin ma'niw law ni amun magpatauran kita ni mataudim miya magad bukun sabab bang sabihat amun kita unnato hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ti yaumul qiyamah dumatung ha adlaw qiyamat an-nabiyyu ma'ahu rajulun aw rajulan wa nabiyyun laysa ma'ahu ahad. Allahu akbar. Nabi law sin Rasul dumatong ha adlaw kiamat wayruun iban niya ummat malaingkan dua taw hambuk taura imiyagad kaniya. Aun law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun pa nabi wayruun tu timay makaniya. Bukun in hikma amun magpatauran. Sumagawa in hikmat bang miyagad kita niyo in hantang sin kabuhi nato in kahalan sin pagibadat nato hakabuhi sin Rasul man sin mga sahabat ang kanong sin Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu al-jama'atu ma wafaqa al-haq wa in kunta wahdaka. In jama'a pagtawagon amu in imata pakasabunalan ha Qur'an iban sin hadith al-haq wa in kunta wahdaka misampay kaunan mo isa-isa mo ikaw in jama'a pagtawagon sabab yan doon kay mun sawadul a'zam in mga sahabat tabi'in iban sin kamalaikatan doon kay ikaw in sawadul a'zam ikaw in jama'a pagtawagon amu yatin papanaw nato walillahi alhamd mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini siyabot na bukon siya ini kalna amuin asupaya aununin abdagan amuin dugal la siyabot na to ini hadith ni Rasul hasupaya kaingatan na to ukabing pikilan na to hajimatu hal sing kita ni biyao may tabiyainin hal ini asal na biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam banglaw mo pagangan na to in hambu ukun dia dinin kaagin yan in Rasul na may tak mapulak ka natin umat. Kakitaan na to in pagbidda-bidda huling zaman. Ubus magdaawa kita niyo hambu ukun natin umat katan biya dinin kaagin. Isiwin dia na to nagkuan ito. Rasulin agarun atawain amin daawa sin mga silabiyat. Alamat sin kiyamat mga umat Islam. Hangkan dunhay ni mga kiulungan sin Allah Ta'ala. Jakpat na yung mga sila walillahil hamd. Amu in miya magad ha Qur'ani ban sin sunnah hapapanaw sin mga sahabat. Amun giyayunggungan nilin agam sin Allah subhanahu wa ta'ala yaun sila rin doon hangkan in Anas ibn Malik radiyallahu anhu bi anasin agitakain na yadto timangis siya hawakto siya nakakatto pa Basra hawakto kita niya duga ingnin hal law si Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah ta'ala amun timangis sin Anas qala sa'artu bil ghurba nakananama ko simba ko nakatan piag inu-inuhan na wayroon lang nakita ko magsali in hal na to bihaun iban sin hal namu iban sin mga sahabat iban sin Rasul na kauna malaing kan isabing kamu magsambahayang haduga ing riwayat sin amin athar malaing kan amurain wala na pindain annida amin adhan amin banga masjid wa illa napindain kamatauran walidhalika mga umat Islam in ubat niya magbalik kita niyo pa ayat sin Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillah in baita sin Allah Ta'ala runhayni wa'tasimu panggayunggo bimakna law sin mga ulama bukun in baita sin Allah Ta'ala wajtami'u paghambuok kamu sa panggayunggong kamu maksud sin panggayunggong ini bimakna amin ulin kaw rin doon may ta ko manggayunggong un sabab niya law sin mga ulama sabab bang bukun mahuguting gayunggong mo rin doon madakaw sin hawling zaman sabab sin aun tu jumat sabab bang in Allah Ta'ala amin bihat tulong niya wajtami'u pagtipon kamu rin doon katan paghambuok sumagaw imbayta sin Tuhan Rabbul Alamin wa'tasimu al-i'tisam shiddatut tamassuk ang panggayunggong kaw bukun siya gulgulamin ulin la al-i'tisam amin gulgul bang aun dapat amin gulgulun mo supaya ko di mahulog dinga amin kusog sin jumat huling zaman
wala tafarraqu. Ayaw ka mo magpulak ka na to. Uning pagayunggungan ka to, amuin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab sin Allah Ta'ala, amuin hikasampuna, sin pagsyahada na to panagnaan, pamung na to ashadu an la ilaha illallah, dain halawazim niya, amo na insuway na to kahakarun ng Quran sin Allah Ta'ala. Di masampuna in pag la ilaha illallah, na to bang aun wala na to kiyahagad, hawayta sin Allah Ta'ala lum sin Quran niya. Inhikaruan niya, amuin panggayunggong hadithin Rasul, lawazim siya sin ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hikasampuna sin pagsyahada ti karua. Amin ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Di siya yad tumasampuna, impag naik saksi na to, sahingga suway mo siya, kahagarun ingkatan sin biyayta sin Rasul. Halaw sin Quran niya, halaw sin sunna niya. Amin biyayta halaw sin hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idan induay ni mga umat Islam, amin in kalimatut tauhid, amun la ilaha illallah, damikian amuinin hablullahi, amun lang sin Allah Ta'ala, wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Al urwatul wuthqa amuna induwayad to, kitabullah iman sin sunnah, amunin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amun yan luwid landok makamdus, amun lang sin Allah Ta'ala isiu-siu in nagkufur, paamin tagut pakatan sin siyumbat yag ipon duga ingding ha Allah Ta'ala, wala nila siyayim po kaning pag-ibadat nila duga ingding ha Allah Ta'ala, wa yu'min billah, mahuli nagparat saya sila fa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka, nakapanggayunggong na sila, nakasud na sila palom sin kuta sin Allah Ta'ala, amun landok makamdus lam fisama laha, amin kuta sin Allah Ta'ala, amun sa lagu-lagu bang kita nakasud mo palom, amin Quran iban sin sunnah, yaun kau halom sin parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin, amma ba'du. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabuhi na to adunya ni bukunda siya malugay na dain mga patut amuin suway na to jagahan hamparuhon, in luto amuin marana to muwi pahadarat sin Allah Ta'ala. Kamin unasin pila sa jamanu siya, amuin yaun na akad kanilain dunya ni katan, sumagawa hawak to sila nanaykod, amuin diag pakan sing kamatay wayroon da luto maranila dugay, malingkan amurin aga masing kita niyo, amuin dua lawazim sin ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, amurin ni marana to bang bukun kita niyo mapanto ka zaman na to bihaon, in ini din ha alamat sing kiyamat pila na din nagdato. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarabu az-zaman aw yataqaraba az-zaman, hatta yataqaraba az-zaman, di tumindug in adlaw kiyamat, di dumatong in adlaw mahuli, sahingga sumuok na in yadlawan in patahunan in zaman in pajamanan sing kita niyo sapat sin waktu na to bihaon mga umat Islam. In Jumaat bang aun waktu biya simbiya, pagkonsum pagnanam mo, kasayuhan mo magbalik Jumaat na isabi sapat sin waktu. Allah. Hadihi panghimati kato tanong mga umat Islam, mga kiulungan sin Allah Ta'ala, imbanda sin Allah Ta'ala kato, wa'lamu, ingatan yung inkabuhi dunya, la'ibun walahu, kabuhi amuin kalalangugan, lahu amuin mangliliga, watafakhurun bainakum, watakathurum fil amwali wal awlad, amun pagbansag antara niyo, pagpatauran, pagbansag sin taon, sin tindog, sin anak, iman sin alta. Waman hayatud dunya, tanto to din kabuhi dunya nilong sin Allah Ta'ala. Kabuhi pa dito. Tiyo damang kita diag pakan sin kamatay wayro. Ayaw kita dumatong pa waktu amin dumatong in kamatay. Qala rabbirji'un hatta idza jaa ahadahumul maut, long sin Allah Ta'ala. Sahingga amun dagpakan nay ng kataukan nila sin kamatay. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'ats. Sahingga dagpakan nay ng katausing kamatay kanila, yaun nay malakul maut amin kumawa sinyawalihan nila. Qala rabbirji'un, ya Allah umulak na sila fa Allah dihili ako waktu, balikan ako pa dunya, mag-amal ibadat na ako, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun lugsin. Tan tutuudin mga yadtu, tupot da kuman pangayo, tupot da kuman ulak bisarasin sila. Wa min waraihim barzakhun, inasungun nila yaun alamul barzakh, hulaan alum sin pakumulan. Bang bukun marayawin luto niya,
amin narana tu lutuanan dia babusin dunya hapag hamparusin agama sin Allah Ta'ala amun miya magaddin dun ha Qur'ani man sin sunnah amun magsusunin manusia uli billah pilara in manusia in biyaun na to amin jasad sa din piapa kaun na to daran in amin nyawalihan ya unalaw mo irong bahagi niya hangkanin ta umisam pa biya dinin amin alti na to dun hay ni kita niyo agad kuan pagdatong sing kamatayin ta uway amuray marani amin kakana puti na to amin bihun doon ay kadigad ang mga balter da bukon dito mga US at uliron bukon wayrong pagdatong sing kakana pagbuklad sukurun sa jawayrong pag-tape measure way binin haba way pagdatong sing kakana guntingan gisiun sa jak obus igan pa'y naduhul neto paghukot amin na baran sumakawa insin yad to di isa magumpat hakad at dunya bihanin dunya ini bang na to amoy hindi maligap kita to simparkala ini Allahu Akbar parkala long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam do magsusunin ta al-kayyisu long sin Rasul man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut inta wise halul akal genius amoy bistahun nen ginhawa baran uno nay narako wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad amoy kita unya in ginhawa baran niya bang uno na in ma qaddamat liqad in kiya pa una ni amal ibadah ta'adlaw konsumo na waktu siya dagpakan sing kamatay khalas wa amila lima ba'dal maut nag-amal ibadat siya naghinang lutuan na marapo asing kamatay doon hay ni mga umat Islam mga ini patumtum sing kita ni amuin wajib biyta sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan sunnat sin rasulin suway maauling pagpatumtum piatumtum hi antara na to bukon siya pagpasakit sin dagal sin pakanya bukon wayron taw mabaya kadugalan sin pagkahinya sumagawa ding hasababin niya un hadith sin rasul diyad to si makadiri amun maaunin pagmujamala sin kita ni undo mga ini biyta sin rasul sallallahu alaihi wasallam wala kami nagsabot ding ginhawa namo amun kabayaan namo da in siyabot namo yan along sin hadith sin rasul naam lawahon na to insyaallah taala pagtabangan katan mga hadith na sabot yadto iban sin mga athar sin mga sahabat iban sin mga tabiin hasupaya kakitaan na to bukon yadto siya dugal wa innama lasa amin duwa ding halom sin bigidan tung sing kami amin hasusungon bang dumatungin adlaw mahuli amin wayrong pagtanya nato insyaallah subhanahu wa ta'ala biidnillah inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا تراصوا وتقاربوا ولا تختلفوا حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الخلل استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.